Ifite nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza yishura imyenda yanjye yose. Haleluya! iri mu kirimbo. Oya Richard hagarara. Encore la loi. Dumu katika imani. Amen. Ntabwo wajya bamvugira so birazwe none. Muzi impamvu tubana n'abasore. Habanyabwenge bavuze ngo quand tu veux critiquer les gens, il faut les reconnaître. Pour les reconnaître, il faut les aimer. Kugira ngo ukosora abantu ugomba kubanza kubamenya. Ngo ariko mbere kubamenya ugomba kubanza kubakunda. Amen. Kubera ko mbakunda kubakosora biranyoroheye. Amen. Uzanye fye nakumanwa akakwicaza nticara. Kandi aba nibo bokumanwa akakwicaza ari. Ndacafite gahunda rero. Amen. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Haleluya! Amen. Amen. Haleluya! Haleluya! Amen. Amen. Haleluya! Haleluya! Amen. Richard, Karame. Richard. Kuoza ahantu batakuzi. Richard ni byiza ni umuherwe ariko umuherwe w'amafaranga n'amamodoka ibikingi n'amazu ibyanya n'ibigega ugeze ahantu woririmba ijuru rigatarama mu isi wabishize muri wowe ariko umunsi umwe Yesu yetswe n'indogobe n'icana cyayo uwo munsi ngo ijuru riramanuka rigora igitaramo utununga turembuza twene watwo indego zirahamagarana abantu bagendera ku ndogobe abigishwa bishinga icyara ariko yari inzira y'ubuhanuzi yanyuragamo ku munsi umwe azagendera ku ndogobe nta irijanse nta kintu cyihuse Yesu yakoze ntiyasigajwe mu nzira ngo avugize ubukwe ariko igitaramo kandi acyo yaragiyemo ntaza asugwa na bene wabo bamutunguye ngo areke kurepeta ibintu byose byagendeye ku musitari panda milima. Amen. Eleza mambo. Hallelujah. Atukuzwe. Hallelujah. Ukarambye ngo cyagira igitaramo kizabananira ngo nikizaba cyagaze muzakigarura muzagishushushe cyongera hakika ya Mungu. Panda milima. Amen. Eleza mambo. Fanya kwa katika hiyo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tugiye kugira gutyo. Uraririmbira ibitero bibiri. Bishara ririmba bibiri. Nitumara dutamba iminota 4. Ariko mbere kwikora ndasoza za haleluya. Amen. Tubabwiye ko bamukobwa bamusige 25 ubu niyo yibiste nimba zahindura n'indangamuntu ariko zahindura ishusho indangamuntu ayireke n'ubundi sigize ishaka tuzamure Yesu Nazareti. Haleluya. 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 Umushi yanyoye amata aramuryohera ahiga umuhigo aravuga ngo ikani zijya mu kirere zishatse kumucika ngo azazikura amaguru ngo nizije kuzimu azakura amahembe bwana je mugamba nazi guhara amaguru hano duciye kuzimu para amahembe taho tutataramira no mu gikombe no bintama tuzamure. Hallelujah. 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 Ngagize ngo ni gice. Yaruzuye. Kurya umuntu mugufi si gice. Aruzuye. Ibyo abarabera afite nawe bifite. Dumu katika imani. Hallelujah. 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 Nubundi umutemeye niwe wamuto kufundikiye. Amen. Hakika ya Mungu. Kurya icupa ringana ritya. Fundikirwa no gupfundika. Zaharira zo gupfundikira ni ngufi. Dumu katika imani. Hasigaye zingahe? Ushaka kuzishira. Hallelujah. Hallelujah. Dumu katika imani. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ibitero by'indirimbo imwe bibiri shahurisha uririmba ibindi nitumara dutambe iminota 4 aho izabigeze ndakupa subize umuyobozi aya amasaha y'umuyobozi saya bamutoka mbali mukizamure Yesu haleluya haleluya ya nyuma imana himbazwe cyane haleluya muzamure Yesu w'Inazareti atukuzwe ayibidiwe ashangiliwe amen haleluya Ecco. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Nakuuliza shetani, umepata wapi mamlaka ya kukamata akili za watu? Wewe umeleta balaa, umeingia makanisani, umekamata wababa, wanabaka watoto wao, umekamata vijana, umewatwika ulevi, bila kusahau kina mama, vikao vya masengenyo. Sasa nimechoshwa na kumbuka miaka 2000 iliyopita zamani, Yesu kanishuka kuzimu, akamunyang'anya fungulo la mamlaka, na sasa nimetoka na mambo yako. Ewe shetani, nipite. Amen. Amen. Timuzi Kiswahili. Ebu nipishe nipite, nimechelewa njiani, Yesu karibu kurudi, kuichukua kanisa. Mambo unayonionyesha yote yamepita na wakati, una ujanja bisigara mu busa
bagatoneka cyane ngo nibahiga kandi batungishije benshi erega byatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo nibahiga kandi batungishije benshi erega ibitayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo nibahiga kandi batungishije benshi ariko kandi cyo gukundira nuko utameze nk'abantu kure y'amaso y'abantu nuko utameze nk'abantu kure y'amaso y'abantu nuko utameze nk'abantu kure y'amaso y'abantu Bwana sifiwe. Wagize ngo murangishirira mose. Tibikunda. Je ne veux pas. Tibiba. Naragize ngo ntanga igitekerezo. Abantu twese dutaramisha urubyiruko. Neretse ukimba. Mujya mureka ababanze batinde baririmba gutyo. Baze gusimba. Yes. Erego muzi ko iyo dusinze cyane dusiga abandi ntitujyane nabo. Ariko iyo turirinze gutya tugakorangiza buri wese habe n'igihama kirakamwe. Ariko ari igihe mukama mutakorangije mukayabona uko waririmba gutyo ijuru ryakinguka utarasimbuka ndi wihutire gusimbuka kuraza subira uririmbe tuzi subizamo yamuhenda ndi mana mu nzira yes kadutarama erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo nibahinga kandi batugishije erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo nibahinga kandi batugishije erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo nibahinga kandi batugishije erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigara mu busa bagatoneka cyane ngo nibahinga kandi batungishije benshi ariko mani cyo gukundira kutameze nk'abantu washibanga ryanjye nawe amaso y'abantu ariko mani cyo gukundira washibanga ryanjye nawe amaso y'abantu ariko mani cyo gukundira washibanga ryanjye nawe ariko ndakivuga mu buryo buzimisha ariko bwiza cyane ijwi ryavuze hano ngo dusengere ubwoko butatu bw'abantu cyambere n'abayobozi b'itorero umuntu wese uzi ko ari umuyobozi w'itorero ahabuke dusenga Imana cyo ni cyambere icya kabiri abantu ngo bagiye kwivuza bikananirana n'ubu bakaba bafite indwara bo baratambuka buranyumva neza ikindi ngo turasengera abasore bahari ariko mu rwego rwo kugira ngo tutatuze kunabamenya nabo bantu abayobozi barahari bahagarariye abandi ariko bikunze twasa nabigiye iruhande abayobozi musa n'abamanutse mwebwe ari mumanuka abayobozi baza ahangaha abayobozi b'itorero b'inzego zitandukanye tugiye kubasengera Imana icya kabiri abantu ngo barwaye bakivuza ariko ntibakira bo batambuke hano imbere turabasengera ku ngungu imwe bose aba gatatu abantu ngo batagira abana bifuza kubona urubyaro n'urubyiruko nabo tugiye gusengera nimutambuke hano dusenga Imana tambuke abo ngabo nibo mvuze abivuje ntibyakunda batambuke abayobozi bo navuze ngo barahagarara ahangaha dupangira barahagarara ahangaha twebwe tubajyana kuri abayobozi bazi bahagarara n'uruhande abayobozi ba Foursquare b'inzego zitandukanye za ministeri protocole n'ibindi byinshi
batambuke bahagarare begereye umuyobozi hariya abari hano abadimwe abari hano simvuga abadahari none se ndabahagarariye inzego baranga wegere bishop hafi hariya abantu barwaye ngo bakaja ku bitaro kibakira batambuke nibo bagiye gusengera Pastor Muhoza tambukana ugiye gusenga Imana urasenga gusa nta kindi ukora numara gusenga basengera Imana tuzaba dushoboye aba nabarwaye nabagiye kwivuza yego noneho batambuke n'abahagarariye abantu batabyaye cyangwa batabyaye ubwabo barahanga bo bazahanga urubyiruko reka ruhagararirwe n'abantu batatu